Happy Vlog! Ay na, ay, makabanog at talaga ti aglaba. San abaleng? Tamaudin daytoy apanaggaw-gaw ta. Wan matindi Sapay awan ni Mrs. Santos ita. Saan ta amaala adagos titang danta? San abalen Inkanto lat na alaan na sumangpag. Wanan Maudin daytoy apanangigaw-gaw ta. Kalpasan na, ibilagtan. At yun titangdan nyo ang naglaba, Elena. Oh, awatam. 600 daytoy. Agyaman kami, Mrs. Santos. Inton maminsan, dagiti kurtina kan ulas tilabaan nyo. Wan, madam. Rina, indagas kong dahi bingay mo. Ha? Naala kong titangdan ta ang naglaba. 400 matiinted ni Mrs. Santos. Anya? Nagado tilinabaan ta 400 laang? Iso matiinted na. Sana bali, addan tumanin Sige. Paglabaan na tanto manan iti kortina kan ulas. Kasta ti kunana. Ay, uray la nasugsugat ti ngumkas talaang titangdan ta. Ikan ka iti 200. Agbingay tan Uwanan Adoy. Agyaman na Imbag lang nga igatang iti bagas. Una, isupay. O sige, inakon Tinak madgumatang iti si daod may. Sige. Bayamon no, day talang tinted ni Mrs. Santos. Nagado jeli na ban may. Mano asa ko akawas dagiti apo na kan anak na. Bayamon bakit? Ay, nagregat kit din ti biyag. Aya. Saan ka nga minan na makilablabada Yan anay tayo nati matmatgadak iti panag-tricycle driver ko. Isopay kumamot ati matgadak. Sige, makamo ka. No kumatadda pagpunak, aglako-lako aklaangan iti icebuko, wano merienda. Bayan, tagurnong ta. Kaano ang makaurnong tangay? Kat apag isulaang nga igatang iti makan ti matmatgadan na. Agananos ta ka di bakit? Kasta lati biyaga. Anya nga rod. Kahit agpada tamat anak urapay. Sa anak matabak ng ana-asawa. Saan abale? Tanaragsak mat ti pamilyata, lakay. Dayta ti kaskalan. Elena, inta ka no agdalos ijay house ni Maestro Lando. Apay, adamanin mang renta. Wan, adda ka no taga-Korea amang renta. Gitnasken ka no amadalosan ta iti lasud ti duang aldaw. Taumaydan dito Di irugita itan? Wan irugita itan, tapnumalpas ta dagos. Ay naimbaglakit din, na nairuam ta iti kastoy at trabaho. Kat kabailan ta ti agdalos iti nagdakkel ang balay. Wan nga rod. Ay, talo akad saran dahi ti abalay. Nagdakkel. Dakkel ka no ngamin ti abang na daytoy. Niya, kumusta? Nagbit kayo mo ta nagdalos? Alisto kami, no dinalosan laang sir. Nasayat mo, tani. Aga pura dagiti umay agabang. Inton malam, malpasan sir. Itad kung titangdan nyo iti panagdalos nyo dito ay. Inikang kayo pa yan iti bonus nyo. Antoy. Yawat yun kini Elena sir. Sika kanuti bang yawatak, Elena? Ay, Antoy tinakasobre. agyamanak, sir. Insobreyo pa ilang sir. Una, tatalaga nakalasin day ta para kada kayo. Agyaman kami nga rod sir. Sige. Ipalpas yung arudan ti panagdalos yun dito ay. Sige tamapanak itirwar. Kitag, no niya ti mabalin ko ang aramidan dita, ha? Sige sir. Ay na, imbag man ta inted ng titangdan ta. Sige. Ituloy mo ti agdalos dito'y salas. Siya kung ti agdalos di tamay sa asilid. Sige nga raw. Takkalmat dito yung sobre ni Sir Lando Aswildo, 1,500 amin? Ay, nagsaya atan. Ilamang ko dito 5 gasaw. Adto yun titangdan mo, Rina. Inala kong titangdan ko. Hay, agyaman nak. Addamanen igatang ko iti sidaan kan bagas me. Ni, 5 gasot? Titangdan tamad daytoy.
Ayan nga iti kuna na abonos. Sang ribo ti karga ti sobre. Di inalak mo tin ti limagasot. Titulagan mi kat 250 ti may isang aldaw. Dua nga aldaw ta, o di 500. Ngam ko na nga dapay bonus na. Ngam awan mo't gayam. Ay na, pagyamanan tan, tinted na. Ngala, agawid tan, tay nakagatang iti maisaang. Ala, agkuyog tangarudan. Inak mo't gumatang iti bagasming. Ne, nagadumat gayam ti ginatgatang mo, bakit? Uwan lakay. Uray sak, nakitsinda akmat, ta nagsweldo akon. Ay kan nagsaya atin ngay. Dakkel sakit iti tangdan nyo kinirina ah. Uwan na, dakdakkel kanyak Gaputa, nasiksi ka pa. Ah, anya ti kayat mo asawan? Inalak ti bonus mi Uray, ta di namat ammo ti linaon ti sobray. Ha? Nagkusit ka no kasta, bakit? Kastala ti biyag No di kag kusit, saan ama nayunan ti kwarta? Ay, maditi kasta. Dakas day ta, bakit? Kuna na nga roden, ti kusit, dakdakkel to ti mapukaw na. Iso adi ka kuskusit, bakit? Amang ano mabalsan ka? Nagadukit nga mo, maun? Bakit? Siyak, sa anak akusit. Jaket kusit. Iso asika, di mo aramidan ti kasta. Sana nasaya ti kasta. Anya, saan nasayaat? Kita man, nagadaw ti ginatgatang ko. Basta jay kunak, di ka kuskusit. Dakas day ta. Amangan numabalsan ka. Maturog takit din bakit? Saan na day ti panunutan? Anyangay nga rod no sinaor na ka ni Elena. Agsidda awak ngamin lakay. Kuna ni Sir Landaw nga da bonus me. Ani nayunan na tay tangdan me. Ngam awan mat gayam. Amang ano, ang angaw na laang mat nga da bonus yo. No angaw na kuma. Di imbaga na kuma nga angaw na laang. Seryoso mat iti panagsauna. Di pa dasem ama panto ka sa Rita. Saan mat adakas nagdamag ka ken ko anakit. Ha? Ang kanto ka sa Rita yung bigat. Damagan ken ko na. Pudno nga da bonus yo wenno awan. Tapno di mo pagatapan iti dakas ni Elena. 1.5 tilinaon ti sobre. Apay, manutintin na kan ka. 5 gasot, sir. Anya? Awanan na. Binukbukodan nan ti 5 gasot a bonus yo. Anya? Ay, kastagayam ti aramid ni Elena. 5 gasot ti bonus yo. Tatangdan nyo lakat nga ron tayo sa ngaribo. Ay, agyaman sir. Dayjay laang ti kayat ko amaamuan. Kusit mat gayam ni Elena. Sige rin aglaba kayo nga rod. Tangay si katiim mo na nga imay, si ka nga rod ti pangitalkak iti lalabaan. Wan ma'am, ngam saan ani Elena ti kadwak, no dikat ni Wilma. Mala, makaammo ka. Kusit ngamin ni Elena, ma'am. Kinusit na idi ti tangdan mi anagdalos ijay A-house ni Sir Lando. Anya? Nagalasan ti kasta. Malagip ko, ma'am. 400 ka di talaga ti intedyo atangdan me, idi naglaba kami dito'y balayaw. Anya? 400? 600 ti inted ko. Apag isula atangdan nyo ang naglaba. Sa nabalit, anayunak ton, inton maminsan. Ha? Kat no 200 lang ang tinted na kanyak, ma'am. Ta 400 ka no lang ang tinted jaw. 600 tinted ko. No kasta, kinusit na nga rod. Oh, makita yo, ma'am. Kusit talaga ni Elena. Ala, bayamon. Saan kon ngay ayaban nga aglabapay? Diyak kayat ti kasta nga ugali ti tao. Manipod ita, sikan ti ayaba. Ay, awanin bakit? Intaray jay kontraktor ti sweldo mi. Saan mi nga mo no sa dino itan ti ayan na? Anya? Inikan na kami langit ti sagsasangaribo. Tawan ka no ti kwarta. Tagayam, intaray na matan. Kasano itan? Awanin na. Saan min nga mo ti pangsapsapulan mi kankwana? Ay, dakkel apukaw tayo di intaray na kwarta mi. Anya matan?
At dapat inom aribo arumbang nga itad na kanyak. Ay, sayang. Talaga sayang. Nagsakit tinakam ko. Ipapulisyo ko man ah. Juan, dahil tati inaramid mi. Ay, sapay awan ita ti panggadak. Tanimatan rin at ikay kayat dagiti pagtrab-trabahuan mi asigod. Ni Dunya Santos, di na kun kayat. Ni Rina ti kayat na. Saan na siya? Takasanumot nga main, sip-sip maut. Anya? Ibagbaga na ako sitak ka no. Iso adi na kun kayat ni Mrs. Santos. Makita mita. Dahil tati bunga ti kinakusit mo, Elena. Ha? Gapot akusit ka. Awanan ti panagtalak ti pada matao ken ka. Anya? Nagalas ti ugalim anya. Sip-sip ka. No anya laditan tinapan mo imbagbaga ka ni Mrs. Santos. Tapno si kati alaan na tagalabana. Apay, pag kunaam asip-sipak, Napan mo imbagbaga ako sitak. ta saan ka di nga isutipod no? Namin doa adaras a kinusitan nak. Ay sana put no dayta. Ay di ka naglibak. Kusit ka babae. Aga-agaw ka iti trabaho. Ado ti mabalin mo asirkan, Elena. Ngam awan agtalakan ka. Gapot akusit ka. Anya? Iso nga agbalbaliw kan. Tabarang addapay agtalakan ka. Ang panunuta ka na balsanta bakit? Apay kumaan na balsanta. Gapot akusit ka. Kita dakdakkel pa'y agatad tinapukaw ta. Agasam nga iti inam aribo. Nagsayangan. Intaray jay busmi. Sakit. Awan pa'y panggadam ita. Kutsak, talaga nga awan mo ti mangawat kanyak. Nga uray la kumaaglaba. Kun kunada nga amangan no tagiko agkano jay bado da nga agkakapintas. Anya? Awan pa nagtalak da kanyak lakay. Iso nga agbalbaliw kan. Di ka nagkusit pa'y. Tama di dayta. Ay, wala. Saanon? Madigayam tirik na. No awan pa nagtalag ti pada matao kan ka. Nasakit. Gapo dayta iti kinakusit mo. Ngama, podno nga tati ko nam. Anabalsan ta? Aga po iti panangkusit ko kan ni Rina. Kat dakdakkal tinapukaw ka data. Patsak launay akasta. Ay, Numadi ti aramid mo. Agbo nga matlaang iti madi. ay, sorry lakay. Ngambayam, saan ako ngagkuskusit. Nalabit, dinusanak ni Apod Diyos iti kinakusit ko. Iso dakdakkal tinapukaw ka data. Kan gaputak kusitak, awanin pa nagtalag kanyak dagiti dadduma. Iso adakkal matipukaw kun Taawan mat mangawat kanyak iti trabaho. Taawanin pa nagtalag da kanyak. Agbalbaliw kan bakit? Takababayin ti kasta nga aramid. Ti panagkusit. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti kusit, dakdakkel to ti mapukaw kenkwana. Tampok ditoy programa tayo. Kasta latibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken iti direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kasta latibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.